Sonali Hansepi Miss Divine India 2024 Chapter 2 Guwahati along Miss Teen Brand Ambassador Kachapalong. Assam Chief Minister Relief Fund Pen ke Sola Pen Lochar Ribom Students Atuma Phan ke Rao ke Pajil. Karolitang Chari Rong Pia Phan Ningkan isi ke Chokarni Kachike Mopo. Karbi Prime Ta Birta Long Pen Kadu Kabia Phanta me Kardam na Pajareklo. Tang Tipini Karbi Prime Ta Birta Arjuita. Kedamtang Jakhongpo ni Phaikre Isiar ni Guwahati Rukmini Nagar Auditorium along ke padapon Miss Divine India 2024 Chapter 2 Kachapati along Sonali Hansepi Chapati Dunsi Miss Teen Brand Ambassador Chapalong Dun Pen Karbi Anglong Aratapan isi nong mekewa. Sonali Hansepi lake Singhason Hawar disobai lunse temung arong amekar Gotom Hanse lapen bina leng piatum asupi. Lason sialang lipen kapre-kapre kachepate storihini ra ingkoi raket homaningkan ZKYF mate Hawar Karbi Risnimso arongaje tekelang jana long sitame Miss Tekelangjung second runners up Chepalong dum. Lapen puthot non ke bangji Jakhongpo chiklo niphai thomke ba hositame Spark Miss Assam Guwahati along Chepate dun jiaphan select pon eloputa chethanpo. Hello everyone, my name is Sonali Hansepi. I am from Karbi. Thank you. Jakhongpo ni Phaikre Narkeparani por Phaikre sia por malom Assam Chief Minister Relief Fund Pen keso deta tumaphan lapen lochar libom students atuma phan tangka check MLA Bidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nonghang atumare deng pen kipi kipazerpo Lasong si Dipu Club asa hemalong Assam Chief Minister Relief Fund Pen keso deta bangphu lapen lochar libom students atuma phan Dipu LAC constituency aparman tangka cek ke rompo. Labang Somaya long Caribbean long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nonghang Chetongdu. Lasong si Dipu LAC MLA Bidya Singh Ingleng, Local MAC Joni Timu, EM Madhuram Lekhe, Mongol Singh Timu, Richard Tokbi, Lapen MAC Atum Chetongdu si RTP du. Lapen kadu kawe bang paruhini ra bang thomke pa bang pa bang phiatma phan pazerpon. Pente Dipu LAC along kadu kawe bang suri bak abang pu abang piatama phan pazir pon poposi pherang kya thengno nang pachini dongthu jate dukhiya poriyar bilakok toka poisa arthik obhab jitu treatmentor karar para arambho kori ba beha bepar koribo karon toka poisa obhab ba collegeot jabo karon toka poisa obhab tekhete England dangoriya Chief Minister Relief Fund জৰিয়তে আজি চেক বিতৰণ কৰা হৈছে এটো ডিফু বিধানসভা সমষ্টি অনলি ডিফু বিধানসভা সমষ্টি বেলেগ সমষ্টি আছে ইয়াৰ প্ৰায় 1000 কো অধিক বেনিফিচিয়াৰি আছে Chief Minister Relief Fund Pen se ke chelang ya phan la pen ke student na tumhan scholarship la pen ke so kyune cancer pen ne bemar aita Chief Minister Relief Fund Epen ke puri asomar jong si puri abroad ke puri do puri 1 lakh porjonto tak pido bidasi nong pia supi rawat arong pipi rata 1 lakh long no la song kemami me ke so chalang cancer do monoi 50,000 1 lakh ke pita tu la bena kon non pini bange oju 3,000 kilo pini ke pangcheng lo oju la da bange beneficiary ke 1000 bak tu ji pini bange pangcheng lo 235 ammonia tomar people la si Ilidum Ladakaron Hood, Iltumasiam, Dr. Tuliram Nonghang Haida Langchetom, Iamakay Tumadolo, Local MDC Ladak, Johnny Timunta Dolo, Nilimitanga Dolo, Apot Kadok Kobi, Rat, Manang Jumnang Chitu, Pontola, Lilihin Penny.
Jurulo, Eben Anghai, Chief Minister, Dr. Himonto Biswa Sarma Fonda, Sudisu Kadu Pandit. Sir, MLA skin Kubia skin si Wang Lang non Frank. Kubia skin si non Frank Wang Lang. MLA is come la medical treatment, scholarship, MLA fund, MLA mane ke ko development fund hai. Lage ni tumke gute atta homostipen kuti siwe. Kuti patobe CM akai bangpulo MDC idea block si ekuti akonangele thuita 5 kuti tho. Apo la bangle litum kameklamangya dimda dolo. Jakhongpo ni phaikre narkaparni Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Tensing Rongpia Sopo Karolitang Chari Rongpia Phan arong kachiwai tang ningka nisi ke chokarni kachike mopo Kedamtang surihini ra ingkora ke thomaningkan Jakhongpo ni phaikre narkaparni Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Tensing Rongpia Sopo Karolitang Chari Rongpi alang ni ke sopena jok bang sopir thepen che onang Lason si pinyar ni an arong kachivoy tang ningka ni sinang choksi di pumetang hemalong chikimopo. Bang swalong manpeng ke do MLA dorsing rong hang chetong do. Lapen MP Amosing Tiso iam lun sing teron atonta chetong dunsi Karolitang Chari rong pia hema sora tumaphan aning peblitika Bisar kedahar mate customary code pothak rong asar theatma phan ke pachini ji aphan pura Jakhongpo nipa inquiry by Thalangso Higher Secondary School along krung sayamai ingniji La Sobirta West Karbi Anglong District Legal Services Authority pen Karbi rong asar mai aphan kido pen pachini pontang Assam State Legal Services Authority ateng Jakhongpo nipa inquiry by Thalangso Higher Secondary School along customary court mate Bisar kedara pothak krung ching sayamai padoji La Sobirta West Karbi Anglong District Legal Services Authority hinpen Karbi rong asramai aphan kido pen chopha pontang no pasi birta longdo Kedamtang Jakhongpo ni phai create trakarani manja akhbaralong Karbi Anglong Digital News Forum ke seng abirta nangle Kai Kerala Puasonsi non-digital media kai mate 4G 5G kai ahot ason tina saya malong anta Kerala etlo Lapen prek etpuke rata chataya long si cheklang daklo Pinpur में नंगली रिडेंग जोंग से स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन लेके डोलोटे लके डिजिटल अकाई कचिनी दुन के चेंगलो कोपिया पोटमा पुलोटांगते हलादाक से पेरठे कचार टिंगाला मा बिरटा चेपाचोय ठेकलोंग एपो लासों सी नॉन डिजिटल मीडिया काय पेन कचिरा ब्लॉक जसमेत बिरटा किपी के प्रापनाई पुलोटे पोर्टल डिजिटल न्यूज है Lasi digital news portal news an sose ke paprang dun thek ji aphanpura manja longta manja digital news forum ke parjap mate seng pontang lo bangso MDNF along nonamat kelang ke pachare ji aphanpura CC committee atom penche don sarsi MDNF amei pho Dilip Hanse lapen kongchun bang sarlong ki Hanse lapen dihin rimbang Rajesh Hanse atom aphansi arpu pekpong Non-digital akaya long news reporting da mahot anparta birta pache thak det pena phetlote komatne kether ke hab dokko klapen anparta kapre ka kisung ke boy pen kachepa jok jia phan isivet eklaivet karjap thip jia phan si bangso Karbiang long digital news forum amahang pathek digital media long ke sonsuria birta taklangji athe media pulote neutral mate independent body
reporting a hot copy sike theklong evidence atengsi paklang la henlo digital media akima la so ajoine go fatum penta khang un edechi pinike rataria songja po songja piatum anta digital media longsi cheklang nang koklo la pen publicity aphanta digital media long chari nang koklo la sinon ke Gulf of India penta aprang Press Council of India mate PCI pa dim non ke Digital Media of India mate DMI pusi dengponlo bang swamaya long KADNF CC committee kongchun bang Nathan Rongkhang Dunmai Phu Sopen Terang Rapchun bang Mongol Singh Lekthe Dihin Rimbang Donelson Timung lapen Sai Hemchun bang Bapuram Senaratum chatong Jakongpo ni Phaikre Troxier ni cleared up sport club and HSLC HS lapen graduation satlang ki unduna tumapan Facilitation mate karcho ajeme ke padupo Lakhakre sirkep Dhansari constituency ke paralo Dardali Monsing Timung arongalong cleared up sport club atum chipatra piponsi HSLC HS lapen graduation satlang ki unduna tumapan Facilitation mate karcho ajeme dengpo Bangso karcho ajeme ke dengponalong mai chipaim pu ponalong Dunmai Phu Prodip Rongphar Kongchun bang Razen Timung SGB Mohen Timung lapen api apuatum pen chetong dun pen mai mesen pen pachunpo Kidutsi inut abarim Lothan bang Phu Abraham Tiswa hin penta HSLC HS lapen graduate asat lang along ki unduna tumaphan Jumesen alam lapen ningkapathe alam the alang lihin pen ningjepo Tangte ang tonalam the kilong ponji aphan pherang ke thengno alang litum kaningje ponalam the penle arjupon iksina lage dak monsing timung arong pulo tangte nitum rong barim si rong barim poi festa menel tum loke charlie amu bang masap so ke pa phidun hoi la son si che theglo dak rong ke senga bang ajir ding plui lo poi pen boy festa menel tum dak hala pena ana ui hoda bang nel tum sampri dang sam si theglo sita menel tum cleared up sports club pen 2015 aning kan itu nil tum Facilitation program ki bi pon cheng hoda bang nil tum hala sot candidate sabang pangrum pet pen aban akimi pola sot ke pas aning kan aphia prang do boy fis me sot bang krihni le nil tum la poson si nil tum wang bom Facilitation program nil tum nang bi bom lo also marjong si nang ke pas aning kan do polo tangte mentune ning kan bang pho mentune ning kan bang kep la son tum bi bom wang bom lo an pining aning kan anam bang ke nil tum isi ningarong meme apo son sin tum che thekdam long athema pininga sengkana bang ke nil tum dak mon sing timung arong along bang ke HSLC long sta menil tum phan letter marks ke wan la son do soalo so sinarhem nilia meri ninga bdala oi festa mi alangli o Anita sinarpi alangli nil tum phan dak letter marks wan pen aleng hini nia letter marks wang lo la si alangli phan pentanil tum ning arong partik lo alangli ke bor ia joini pini nil tum haning na parong lo la bang son ning karong joini sin tum club pen hoi pesta me ka bor ipi lo pini alang tum han pimo wedet pesta me archu lo la son hak taksi itches along pesta me nil tum long ala pusan letter marks ke wando alangli sta me hini a letter marks wan lo alangli lage rujuni hansepi si lapuson si HS lapen HSLC ako puthod do tholang graduation ki un graduation tami pining an bang dak mon sing timung rong long bang sining arong me mela mala lo pining an bang ke bang hini graduation ang un pido lo chipa thepon lo nili tu je ke bang jilang ke an so se sinang charlie pon pia bang do pho pusi tasi labang soning karong apena jok nil tum pini alang tum han karcho me bi pon lo sila bang so karcho me long sami mesen a guidance pidun bang do lo SGB pen chenglok master atum pustame dak dolduli monsing timung arong along kibi poncheng private school JJM Nichols Roy English school along pensinili ingdeng isi pen ingdeng trok an Charlie ponlong lo la pendet
ke nili class 7 hut bang ke PMJS tu school dak manja non junior college adung sido dak sinili class 7 abang ke cipaun pon lo la pendet hola dak nikani si hostel do dun lo la dak do dun det pen new don along uthot 8 to 10 an metric undet an lo he la sang deng bang dak charlie dun lo la pendet bang ke nili metric cipaun dun lo la bang ke nili letar hini bandun science pen English alo percentage bang ke 73 back long dun la science long letter long dun lok wa ajok nili po tum mate nili pai tum bang science anat bang si nang ke toy science stream le anon tu nili la higher secondary bang go boy long charlie dun tangte non malom so por aphan birda mo ington iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit pothot birta long wang tweak long. Song aro harim anso seke pangtang pon thek jia phanpura prek jama dimalong regional committee branch committee college unit lapen school unit ke seng padapon. Lasong CP ni le thota dhenta ghat PWD IB along usuka dhenta ghat regional committee ke seng padapon. Usuka songja po sarkang thering tika chari ponamaya long aluhiaman pen usuka teripia mei amephu Bibi Sonteron, Usuka Dipu Regional Committee Chunbang Thengtong Tokbi Chetongtu. Pinang an Chingwai Chingsai Det Penapi Chedon Sarpen, Sarkang Therung Tia Phan Mai Pu Lapen Jirsong Terang Phan Chunbang Arpu Pek Ponsi, Ing Tangring Pen Usuka Dhenta Ghat Regional Committee Sengpon. Lason si Kewang Jilang Arni, Karibiang Long Arlo, Song Surya Kisung Keboy, Jasamet Pet Toklang Choki Chokam, Aduya hoy lahe hui ki sunga pothak arjap the pen kachesong ponjia phan chingwai chingsai pon ori mas se ke pantang pon thegia phan pura kidam dang por hut niritum hin pen trek jama dimolong regional committee branch committee school unit la pen college unit ke seng padu pon pini le thotame dena khara hi ki lo ke do dena khar PWD IBL United Students Union of Karbi lo mate PTA pen Usuka dan akhat regional committee ke seng padupun melo pinan chingma chingsai de penapi chekroi sarpen sar kang thirin ti phan mepu lapen jirsong terang phan chun bang apute konsi ing tang kring pen Usuka dan akhat regional committee ke seng padupun melo kiwang jilangarni karbiang lo desemet pet tokla kisung kha arjap thipen kache somponi pasini tuminta je than chimun pon mate chingma chingsai ponlo karbiang lo lapen west karbiang lo primary pen high secondary school and nang than bang kaduri tekti lasi karbiang lo autonomous council kachari ke thegering tu prabjin pen than bang hoy tek posera gi pasini pinya mai lo ni tu pen ala litum than chuni padigrim so dasi tet qualified candidate tuman me prabjin pen tera than bang hoy tek posera gi panang tu manda karbiang autonomous council kachari ke thegering mara chuni padigrim Jakhongpu ni phai kre sir ke parani porphai ke pa por malom Bukazan police station ke parlo NH39 Tolbalizam Stan Karbiang Long College gate at hengno bas lapen bolero kache tonga jok bicycle kache thabatum banghini inda bang ahiring tangrak areng hoki soduna birta nangli Lason si bolero kati war penang ke thanduna tengke bas kate warabang jasmet ki pachat pika jok api pen neli bolero aphan nang patong dun chol Aduntu bicycle along banghini atum amethang side che dambo mahut bas kate warabang bolero aphan patong phit pen control ji aphan bor il bonta control on edit pena jok bicycle along banghini atum aphan patong pon phit arenga huki swatum Samir Goyari Arta Ninkani Korahini Alamisar Buramen Monir Goyari lapena rong kachari bosti lapen Sonjoy Basumotari Arta Ninkan Kre Narkep Asar Buramen Kamal Basumatari Arong Amrajan Kachari Bosti Pusi Adungara Yatum Nang Pachinidu Lapen Bolero Katewar Bapurong Piarong Long Kathar Gotam Bosti Alangli Ahiring Tangrak Aringa Huki Soa Bilang Pusi Nang Thandu
bus bearing registration number AS05C6011 lapen bolero bearing registration number AS05R5840 pusi pangthekpo Noramat ke doan asai rai komasa ki atumsi chipari dengpo lapen birta tokboma huran ke kithui ke jang awilang bonta inuda bang ahiring tangrak ke so ajok tong sikot pen hospital along an pon bom Bukazan pen Bisnu Lekhe report Kat News 20 Karbi Prime Time Birta Bangke Kangtonik